Mwani merera mwani chunamsakiri nzambi mwani hampinja wa icho chichi merera unu chunapompeamu wakajima wechu kolonda kuchwesha kubwahira chikaninu chindi chashiri munu mumpata munu mwishina eno kanda chwareku na mazu ejima chukuchwesha kutanga mazu mukanda wa Mateo chapter 28 chikutachikira verse ya 16 na kushika verse ya 20. Anasona kinao hakuira tumbanji 11 hiya kuya kumpidi ya kungalaria ya ikanini Yesu chana mmonu ya kudifukura kudiyena ila ngama kwao hiya kumujinoka Yesu hakuinza kudiwena hakuwasha nao nindi wantawa mwihulu ni wa maseki wejima anaonyiki dichi yenu mwakerisha tumbanji munyonza yejima mwakaijimiki mwijina da Tata nida Mwana nida Spiritu wajida mwakaitangi shikuronda hembi yuma ina ilejenu tiyenu aminidi na nenu mafuku ejima nuka kumina nyaka dichi awadi mazu amwanta wechu Yesu Kristu ahawadi na wachumbanji chwindi haukenga kufunta mwihuru na ikunguride hamu hakuileja yena mdimu wejima wakwa mwina anchu wenzili munu mumpata munu mwishina na wakala kalide yena na mpopide kurusu anamjikidehi na asangukidehi dichi hakufunta mwihuru dichi hakushia mdimu kuda chumbanji chwindi wakuya na kuilisha akwao achumbanji na kwa nakushimu na insangu ya yena kulonda chukuwela wanchu ejima kuwela mwishina dindi yena kulonda chweshi kuheta umyohanyaka dichi ya kukonga chuma chenichi yena kuduchuma hela kudinshimbi ya inkeri wena wachumbanji chwindi wailejeli muntu wejima ukuwelela mwishina dindi chinga mjimiki dichuma chenichi dichina chupombeshi nechu kunu chunenzi kulonda chweshi kuvwahira chuma cheni chashiri mwanta wechu Yesu Kristu mukachi kawachumbanji chwindi kulonda ninechu chweshi kuikala na kuchovwahira dichi kudu yuma imu inafuiri kulonda chweshi kuishinshika yuma inasambiri kumwekana kudi awa anchu ana mkwele Kristu Yesu adi kanda aijimiki heda kanda ipapatishi muronga anchu kakavuru mwitongo joka yechu kudiyuma evuru nankashi yekalanga na kuhitamu hansangu ya menji ama kwa kutongo joka nao hekwa chuna kuinza kumenji kunu na kujimika wana mkwele Kristu Yesu hekwa mkuingila mmenji dimude kwa kutoke shanshidi dimude kwa nakena nshidi dichi yuma yeno chukuinza na kuitala chukushinda kesha nsangu yeni na mazi chuna kutanga mkanda wa Efesesa mkanda wa Efesesa chapter 1 chukutachikira mvesi ya 3 na kungumuka nikutanga cha swai echunashikwa nasona kinao amukiswili nzambia mwanta wechu Yesu Kristu ya utata indi watukiswili linkisu ya upristu jejima mumauru mudi Kristu chachutonderi mudiyena heno chikuku champata ya munu mwishina chichidikanda kulonda tujiri tuburi ya kutwinkela muronga kumensu indi mukukenga watukunjikilanga odehi nindi tuikali anyana mchisaka chindi mudi Yesu Kristu mwatilili kuwaha kumuchima windi kulonda kuhameka lubanjilo kulema koluidu indiro chitilili cha mkunkuru mudi yena wakenye wa 7 mudi yena dimutu kwetu kula kona tukuru na mashi indi yokutwana kena shidi jetu mweseka maheta aluidu indi 8 watuvudishilili na mana ejima nikashinshi 9 hakutuleya chijindilu cha muchima windi
mwatili kuwaha mwafukwiliye mudi Kristo. Nichamba akawanina nyaka kulonda nzambi akasompeshi yuma ya mauru nyama seki yejima mudi Kristo. Mvesi ya 11 mudi yena nawa di muna tambu ili uswana muronga atwambwira nga udehi mwatongweli yena wakonganga yuma yejima mwaya impunga yindi kulonda etu asambili kuwelela Kristu tuleteshi kuhameka kwa kuhameka lubanjilo kulema kwindi. Mudi yena ni neno nawa mwatili zuda walala yo insangu ya yuwahi ya wa mwinu wenu imo mkuweli yena aifundili nawa na spiritu wa jida wakukana. Yena spiritu di chijikiru cha uswana wetu ni chamba kakura u iheta dambala da yena kulonda kuhameka lubanji lokulema kwindi. Bichina kuweleli nzambia mweni ndiyo kutresha ukisira mazuwe nawa ama vurunankashi chuna atanyi mukanda windi. Bichinsangu yeni ichuna ufuila kushinjika ina kuchudeja hayuma ya maneni nankashi na mwekani muumi wa yeni unaditeni dehi china damanta wachi Yesu Kristu era unamkuwele ide Kristu Yesu. Dichi kudiyuma ina chutene nu mukanda wa nzambi ya mwekananga kudi muntu yeni u. Dichi chuna kuwana Paulo na kuisonekela kwechu kumukala weni wa Efesesa chuna kuwana kwa dinga anchu anamkwelede Kristu Yesu. Idhanga hela kwa dinga anchu anamkwelede Kristu Yesu ulina kufuila kuyanukisha nchima yao kulonda chweshi kumona oyuma ya mwekeni kuduwena chamkwelu Kristu Yesu. Dichi ni akwechu chunenzi na kujimika kunu yuma yeni atela kuikala na kuikwata kashinshi na kuyiruka hanchima yao muronga yuma yeni yasweja kulema nankashi. Dichi muvesi ya 3 tuna kuwana Paulo na kuileja nindi nao awa anchu ejima ana mkwelede Kristu Yesu anatambuli upristu wakufuma kudi nzambi. Ne munyaka ya munyima nzambi watondeli hela wadinga na wanchu amu atondeli kulonda ekali ne achupristu akuchwesha kuhana nyilambu kudiyena kulonda kuikalamu ne anchu adinga na kuhana nyilambu kudi nzambi kulonda kutiyanyesha anchu na nzambi. Idanga achuna kuwana monchuna mkwe Kristu Yesu ya mweni ndi nekaide kapristu wakuhana nyilambu ya kumlemesha nzambi ya mweni ndi. Dichi anchu eji mana mkwe Kristu Yesu atera kwiruka nao ya chupristu anekalidehi achupristu. Muvesi ya 4 chuna kuwana cho chitondeli mudiye na heno chikuku champata ya munu mwishina kanda. Dichi mazuwe nawa hichuma cha mchidi china mweka ni kudi muntu na mkwele Kristu Yesu anakuchudeja nao anachutondi muntu yenona anamutondi de kudi nzambi bai nechina kulumbulisha nao kudua antu amwa kuida hela kanda mkwele mwante Yesu nzambu wa mutonda de nao chinga kai muyuru wanyidanga chiriki nechu kutonda kuna kutenda kwa kutonda kudi nzambi neona mkwele de Kristu Yesu unekali de mudiyena bai hachuma cha chenguku idanga chinga kumkwela ho yena chidineya na kutondi dehi mudi nzambi unekali dehi watondewa bai ne kudu kutonda kukwao kuna kutonda nzambi chengi anchu ama kwa wana sakuru nawa wadiana tondero dehi wa mwino kuidanga kutonda kuna tondi nzambi na tondi awanchu ana mkuweleri Kristu Yesu yena na itondi dehi kuikala anyanindi na kuikala mchisaka chindi. Nechu na kuwana mazuwe nao anachwale kuishina. Muvesi ya 7 chuna kuwana nao mudiena di mtu kwetu kukula
kwana tukuru na mashi indi yokutwana kena nshidi shetu mweseka maheta aduidu indi dichawa himazu chengi nawa asweja kule manankashi chuna kuwana hona mudiena baine nao kwije kwa uyena udumu hakachi kayuma ina atiri kuzatikiwa kuronda kukula na chanchuku idanga yena ho kanka windi yena diishi na dimu dina hani nzambi kudi anju ejima nyunza yejima munu mumpete munu mwishina kuronda munju wejima kudi monane yena himukwanshidi chiku mutonda yena na mudi yena dimu nenza likukura dichi munju wejima wana mkwele Kristu Yesu erukine yena anamkuri de kudinzambi yena anamwamwini de kudinzambi ambaka mwana chengi kusompesha kwanza mbuku na mudiya na dimuchu na tambwidi maheta aduidu indi muvesi aita na kutuleja na rotu budishidi na mana ejima nikashinshi kejima dichi chuna kuwana wa mwini uchu na tambwidi kudi mwanta wechu Yesu Kristu hidu ihohu rona chutiri echu anchu ampata munu mwishina hakuikala mwiru ngada kuida chunekali wanyi na ngobusha kudamu ina echu awene echu chunekali wanyi na ngobusha kudishikisha kudinzambi dichi hidu rwa chutiri di yena kwinza na kuchufuira echu dichi ruirwe niru kurutambura chinga hakuwelera mwijina dindi chinga kumwiteja hone yena dimwanta dicha mwino wamanishiri mudimu wejima wakukura eyi kuna kumutondo wa kurusu yena wamanishiri mudimu wejima necha wa sheria dia kuna kurusu ndi nao chinamani dichi mudimu wakwa mwina monchu wejima wakumishiri chuchi kupu kosi nikachuma nikantesha kashari duku muvesi anayi na akutereja chijindido cha mchima windi mwatiri kuwaha mwafukwiriye mwadi Kristu dichi muvesi anayi na nakuchudeja nao hakukuwelela Kristu Yesu anachudeji chijindido chuma chenichi nao chaswekewa mudinzambi idanga kuhitira mudi Kristu Yesu chuma chenichi chinenzi na kumweka na kuhitira mudechu ana mkuweleri mwana kanzambi mwanta wechu Yesu Kristu muvesi aleve nao mudiena nawa dimu mwatambwiri uswana muronga atwambwira nga odehi mwatongweri yena wakonga yuma yejima mwaya impunga yindi dichi kwesekeja na mazuwe nawa munchu wejima unamkuwe Kristu Yesu munchu wejima ukenga kumkuwela Kristu Yesu chuma chinenzina kumweka na kudiena anamwilishi kwikala inswana munchu wakuswana wanta wanzambi hichuma chasweja kulemana nkashi munchu mukwanshidi watela kwikana kunatewa mwishi adakesi idanga kutambura wa mwino kuhitira mudi mwanta wechu Yesu Kristu ansamho yakuwelela na yena anamwilishi ni kwikala inswana kufuma kwikala mwana idanga nekali ni inswana wakuswana wanta wanzambi muvesi ya 13 na 14 nao mudiena neno nawa mwatiri zuda wadada yonsangu ya wa mwinu wenu ima mkuweleri yena aifundiri na wana spiritu wajira wakukana yena spiritu dichijikiru cha uswadna wetu nichambaka kula uheta dambalada yena kulonda kwa hameka rubanjiro kulema kwindi dichi ahana kuchule ya chengi chuma chikwao chamweka nanga muumi wa munchuna mkwele Kristu Yesu dichi kumkwela Kristu Yesu chuna kuwana ahanao
mudiena ninenu nawa himo mkuwele limwatambwile spiritu wajilokana. Dichi muntu wejima hakumkuwela Kristu Yesu. Yena watambulanga chamukunkulu cha spiritu wajila. Baine chamukunkulu cha spiritu wajila chenichi chakuhimbela na kuje kwa chukwinza aina kujimika mmenji nkumi na kudino hiyo kutambula chamukunkulu cha spiritu wajila kwene. Ilanga yuma yeji michu na dinga na kutanga ye kalanga na kumweka na kudi muntu hampinje na yukuele muntu Kristu Yesu yukumwitesha yena kuikala mwantani cha mwine chindi mpinje ina diyukuhana inzambi spiritu wajila mchima wa muntu yenona una mkuweli kulonda chukuchwale kaina kuhanda imoni mumpate ya munu mwishina kulonda ekali na ngovu kumuhandila yena kulonda ekali na wana ngovu ya kwiluka walala wa mukanda wa Nzambi. Kutanga na wa vesi moya kumishako mukanda wa Roma chapter 6 mukanda wa Roma chapter 6 verse 3 anasona kinao en muna yambita hindi etu ejima ajimikira mundi Kristu Yesu atujimikiri tuingiri mukufwa kwindi dichi chijimikiro cheni tunakuwana mukanda wa Nzambi tunakuwana na kuchudeja nao awa ejima ana mkuwe Kristu Yesu anaijimiki mukufwa kwindi dichi nechu kusandujola mukanda wa Nzambi kudi nsangu ya kujimikiwa hela ijimikidu anaiteni ya ivuru nanga shumukanda wa Nzambi dichachu na kuwana mazuwe nawa anakutena baine kujimika kwa kujimika mkalongaku ilanga anakutena kujimika kwa kujimikiwa mudi Kristu Yesu dichu kujimikiwa kweniku dikuna kuleta wa mwinu kudi anchu ejima ampate ya munu mwishina dichi anchu ejima adina wakengake wa mwinu ana dimwene ya kwanshidi anchu ejima adi na kuhandila mwanshidi hakuira tweshi kutambula wa mwinu wakufuma kudi Nzambi hakuira wena ekali anyana ka Nzambi chinga chijimikiro chani chika na kumweka na kudi wena chinga wena ekali na kujimikiwa mudi Kristu Yesu dichi nawa kudi chijimikiro chikwao china kuikana kulondelaho iku chijimikiro chenichi necho atia hakutachika chuna kuwana hinshimbi na hani mwanda wechu Yesu Kristu himwevuru una kuchudeja yuma idina kumweka na mukachi ela yuma ya mweke ni mukachi kamunchi yenona una mukwelede Kristu Yesu dichina kumujimika omuntu umenji mwemuna china kurumbuluka neyena na mujimikide mudinyi mudi Kristu Yesu Nzambi chidina wana kutala hii hadi eyi hadi na kumwana nei mukwanshi duku ilanga nshidije jimana chitoke shidei Nzambudi na kumwana hadi mwanta wechu Yesu Kristu muronga anekali dehi na kujimika wejima mudiena nshidije jima na jana kende dichuma chenichi chasweja kulemanankashi chuna kuvohela chuma chahani ni mwanta wechu Yesu Kristu ndi nao chuchweshi kuikala na kuchikonga diana afumini mazu chwa wananga mukanda wa iridu chapter 8 verse yatela kuikala verse 37 chuna kuwana wana mukuru mpu afumini ku Ethiopia ana mushimwini dei nsangu yeiwa ya kutena Kristu Yesu na mukuwele dei hakumuleja Filipu na shigidehi hadi nga menji necho chichi nindi nao chuma nchikunganyesha ami kunjimika menji awa yena nindi nao neona kuweleli
chalala chukwika na kwanga mwenomu. Dichini nechu nenzi na kwanga chuma chenichi kuronda kumwekesha yuma ya mwekeni kudi awa anchu awa anakwechu asachu hakumukuwerera Kristu Yesu yuma ya mwekeni de kudenu yei na mpinji mwafutu mweni tongo joka yenu eno kanda mushimoni kudi muntu duwejima mazu wena na cheko nkweru munchima yenu heheha na di mwatambwiri wa mwino wakufuma kudi Kristu Yesu bai mumenjuku bai muyuma ya chenguku ya kurumbisha kudanchu idhanga chinga na chuma ho china kongi yena mwaya duwidu indi nechina kuchano kishau mkanda wachitusa na kuweresha kwa kuhitida mumashi indi mumashi amwanta wetu Yesu Kristu kosi chuma cha chengi di mudingovu ya wa mwinu ya kutogesha nshidi chechu echu anchu ampata ya munu mwishina muronga nao ne kupwekesha mashine di chikosi kwa na kena nshiduku di chimu kufokwa mwanta wetu Yesu Kristu di anafumi anchu ejima akuwerera mwishina dindi akuchwesha kuheta wa mwinu di chuma chene chunenzi kunu chunenzi na kuovahida mudimu heda chuma chikani no chashiri mwanta wetu Yesu Kristu munu mumpata munu mwishina di nshimbi jaswe ya kulemana ngashi jiyedi kujimikewa nkumi na kuchuma chikwao kukundangana kwanakana mudimu windi wakongere kuna mtondo wa kurusu di nshimbi jiyedi jamanena ngashi jinashi mwanta wetu Yesu Kristu kuronda echu kwika na kujikonga nechidi kumkanda wa kuru shuna kuwana akwechu ana inki nshimbi 10 dichini nechu anachuinki yuma yeni chinga chiova hili idanga chuna kuyida kuronda chweshi kuhana wa mwinu kudi munchu kuhimwekala wa mwinu kudi munchu hakumijimika kwa anchu ama ufuru anekana kuyijimika idanga wa mwinu adinao wani wa mwinu uduho chinga hakumukuwerera Kristu Yesu dichimazu wenawa dinafwire ya kuronda chweshi kudanukisha hampinji yayi wahinu nzambi achwareku na wakiswira mudimu windi mudimu mwanta wetu Yesu Kristu amen. Chikopo Yesu wingi wankokele nalonyeli nakwiti Tanga mwini Walejeli kulombela walungisha